Indok Ruda. Kesana tuh kelalang acara nas. Kade. Mampus pangnya Indok Ruda Kaki nasa kuci lelang Tane Teri Lau, Kabupaten Baru. Tepatnya kakiku warung Anjaya. Oh, Anjaya di. Pusat telur asin. Muka telur telur kanasa tununa. Angkan nasa sokok bolongna. Sokok lotong. Sokok lotong. Si bawah kata nasi kuning na. Iya. Mana tuh Pak? Mak dupa-dupa. Oh iya. Tapi Tapi sebelumnya matama kita. Engkau si bawaku. Engkau si bawa. Ya. Dek mana papure sokok tak? Dek mau. Igaro kan dek. Yoli nih. Ayo ini guys. Apa nih baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga tuh Mai. Coba Indo cening mah. Oh, Indo cening. Iya. Oh, ide gaya sing Indo cening. Iya, Gadi. Iya. Alhamdulillah. Kita nopi sirun tadi Indo. Makutong. Pada macam itu Indo. Wah, lo oke ka pemaris kok. Oke, jadi Indo. Iya. Jadi teluk inasa supaya pedek maroa inasa ngi diacarakan dekat Kajol Indo. Kaki gue ketegi. Kaki kucing lelang. Tempat lagi. Agar roi. Warung Kande. Warung Anjaya. Pusatnya nasa telok kan nasaek. Pusat telok kan asin. Jadi makan jadi kapan nih aku pamulai nih. Mai, kalau get. Let's go guys. Indo Ruda, Indo cening. Iya. Sebelumnya aku pesan dekat ya, agak narang cek apa kok itane jolo ibu owner. Makan landre jadi Indo. Supaya sisi. Makan Makuto. Jadi iga seta. Husni Darbito dipanggil Nuni. Oh, Ibu Nuni. Iya. Ibu Nuni. Nena reke pun ya hede toko Anjaya. Toko Anjaya. Asin. Iya, telur asin. Jadi sebelumnya agak mana ya deh? Kita madu kodok Ada ya di Tosindo. Oh, oleh-oleh. Oh, oleh-oleh. Jadi nanti kira mak boko nih. Iya. Ini. Jadi tomo mak boko rewa. Iya bisa sekali. Salah satu oleh-olehnya baru. Iya, oleh-oleh khas baru. Iya. Indo nggak tahu apa itu bacaan oke, izin dikas na Indo. Iya. Dinas kesehatan nih. Berarti aman nih. Aman nih dikonsumsi Indo. Jadi jadi makannya nih kapan? Indo Ruda. Iya. Di tanda-tanda jolo si jolo, tanda-tanda si jolo di angkada. Aku kan dari asna angka telokan nasa tunun. Kasi agir si batu telokan nasa tunun. Kalau tas si batu 4.000. Kalau kalau dia beli batu gini, kalau dia per dos 25.000 satu dos. Di nanti kurang. Biasa tuh. Biasa 5 kurang Indo. Iya. Benar ya uji. Kurangnya dia. Kau inasu ya Pak? Kau inasu? Kalau inasui 10.000 3. Oh, masih bersempo dia. Iya. Oh, Mentaji berubah harganya. Aku ya deh, anak si kota itu siaga tos. 25.000 kalau bakar isinya. Kalau rebus 23.000. Siaga lisa nar. 6. Pada mah. Iya. Nah, dito kayak campur-campur. Bisa. Oh, dito mah. Oke nih, jadi makannya nih kapan nih? Dapat malu pun sedihnya. Iya, tapi mana sedih? Manuna, agak mau nggak manuna keren. Dan dia nih kita corona. Iya. Jadi lo kayak paling mapesang soko si bawa telok kan nasa. Ini Indo ada. Nasi. Nangka nandre maputih. Iya, kak. Nandre maputih na iya di. Apa na anu kasih di komoni. Iya. Nanti biasa si bawa. Manu palako na iya. Oh, manu palako. Ini tuh sinda ceni. Ajo lindo. Pusi kasih ding aga lo upesang Indo. Aga na rumah kanja Indo. Iya. Aga na di. Ano na? Kopi loton na. Kopi lo. Di nangka
tayo ng kopiloto, gakubolata. Di man, nasa mapole to kimabela. Oh. Nasa litan ka mo. Oh. Di jadi pole mabela. Di man ka kita. Oh, jadi kopi hitam saya di Pak. Magkano ni pala ni? Iya. Okay. Yan pala yung nagpesan ako di Ibu. Yan rin ni Mato. Ide. Jangan sendiri nih. Agak na. Oh, ako iyon na upasanin do. Agar ito. Toko di bawah, telo kana sa tuno. Oh, ya. Ako idin do cening ako natapasan. Kalau iya Indo, nasi kuning, ang katuka telur nasi unay, paleko na. Ang katuwal lupa yun na yan. Oh, agar. Kita bete-bete na. Berenang-berenang. Iya. Lewita. Oh, lewit. Jadi agak to indoro dagan. Tanpa bahan pengawet. Putih polos. Iya. Bawah kapal lekuk. Oh, itu paleko na Indo. Kato palat ko na. Kamanan. Sebelum apa? Sebelum mantrek ini. Iya. Doa ki jolo di. Iya, obitere ke kalaki baca doa sebelum mandreki. Oh, kalaki. Mari berdoa. Sampai iga. Poka dua. Oh, kedua. Pwede telur nasi unay. Iya, coba. Coba na. Kalaki, mantre. Lain na gitu. Kamu tahu na ito? Oh, tahun na. Iya. Tempenya kan pilih sepuluh total na. Kan yan, pila ko man. Oh. Nasa pulang ka na nasi unay. Tatango na Indo. Telo tununa. Naman to. Nama lang. Jadi telur kan na sa. Kato telur kan na sa. Jelak deh. Pas-pas. Ni makuto telur nasi unay Indo. Pada bitawa telur tununa. Paman. Alam ko coba. Tunong. Tunong balik na guys. Kalau enggak, Strawberry din. Main kalaki. kalau kok Kuko na. Marasa tanta. Marasa. nyaman, malu enggak? Nalunda-lunda. Jadi kalau mau elok kita cobain, kalau kan nasa agak tununa, lo nih mai toko Anjaya, Panjaya. sik di dalam mah. Apa makan? Biri lalam. Malu nasa di sini, dok. Hah? Makan aja Pak. Berata coba? Iya, rame Mas. Oh. Rame itu. Pas malundra. Emang enggak terus senyum na Indo. Rakat kepala sempurna. Oh. Kan era malundra to sokko na Pak. Malundra to pabalu. Nyaman. Deki. Bete-bete na? Orang ke bete-bete mah. Mada sa bale may do. Mana sa balik bete. Pas cumirako. Kalaki, mandre. Malundra sa ko guys. Rekomendasi. Tuh, elok kita. Malundra ni Apa lagi? Apa na porsi? Pasangnya kurangi.
kalau do tahun lalu apalagi mak diri ke sana harus ke mak doko, mak bokor rewa. Apa nak salah-salah gitu? Nakong ka na doko kakak. Jadi kayak kalau aku elok si Mandre pelan-pelan Lo nikmati wih. jadi melo pesan antar wedding mah. Oh di mana? Wedding gede. Matopi taruh ku agar Description box na kiawa. Dadah. Oke, assalamualaikum. Tari te samanare pato